ev der kargeha gazê û navenda Swêdiyê ya serkeya gogaza malan û elektrîk digihande tevahiya bajar û gundên herêma Cizîrê. Ji sedema êrişên berfirehiyên balafirgehên Tirkiyeyê li ser zeviyên Rimelan û derdora wê şeva borî dişemê bi planiya xwe ve wêran bû û ji xizmetê hat derxistin. أنا أمان الشوتي مدربي نما تصل حد أساسا نما بو دمار خراب كامل نما شيء وبخدي أما أمولو أمشي بكهرباء ما نجزيري ماي بكهرباء وبخدي زحمة شيء بويه نه كهرباء ونا غاز ونا تشتك يعني. شینین deverê ên ku direwşeka pir zehmet jiyan dikin ji aliyê elektrîk û gaz û avê ve rixneyên tûn li ser hêzên navdewletî dikin bi taybet Rûsya û Amerîka ên goldevera wan in û bêdengin û helwestên xwe diyar dikin. يعني تشم زنبي بي ملطية أم ملطيشنا بآف بكهرباء يعني ما خدينا بيدي ما بيجي أز مسلمان ما كان مسلماتي ما كودي ودوبرجي أم مسؤولية أمريكا يا روسيا أو بإيراد بيجي أم حمايتها وتلك حمايتها ما تشكرنا شبيدي با بتشتك نما عملا غازي نكهرباء تشتك نما يعني أبسط حقوقي إنسانكم دبنا خدكي أمش حمود حقوقه خدكره. Rêveberiya Xweser nav kolanên Rimelan konên şermezarkirinê vedan û şeniyên deverê lê kom dibin. Hevserokê desteya hundirîn ya herêma Cizîrê taybet ji bo dengê Amerîka axivî û qadixeya firîna firokên leşkerî li ser ezmalê Rojava xwest her wiha li dijî êrîşan vîna berxwedanê diyar kir. دبردا بيوستي جبو وانا كوب مسؤوليه خرابن بريارك نابنتوي جبو قد خكرنا الطيارات شي بيسر هرم من باكور ولايات سوري اب عليكي خوي سركيه ام جو قالي روج افا ام ما بيمي تكوشيني ما بيمي برخداني شاو ما برخدان وتكوشيني كل الانبر داعش اما برخداني بكن الانبر ظاهري شكو تركيا دمشتين الانبر النقطه ما الانبر قلتي جي خدمتي وانا ابي نايلكو بينا ما بشكي بالعكس ابي اصرار ابي وامسر بروجي حق دايبن ام بردام ممكن حتى ضويه. Hêjayî gotinê ku ev pênc rojin êrişên Tirkiyeyê yên ezmanî li ser binesaziya civakî û navendên xizmetguzariyê berdewam in û rewşa şeniyên deverê roj bi roj zehmettir dibe. Jîro Mîtanî dengê Amerîka Rimelan.